Pozdrav svima. Nedavno sam dobio pitanje od kolege freelancera vezano za sajt na engleskom koji je najjednostavniji način da pronađem tvoje nove postove, blog postove. Pa sam ga usmjerio na homepage mog sajta filipdoric.com. Tu je to riješeno na način da scrollate dolje i onda možete vidjeti najnovije blog postove. To je jedan od načina. Postoji i drugi način da kliknete na Insights. Sad, planiram u vidu isto to imati za moj sajt koji se bavi istom temom, a to je digitalna franšiza, franciza.com, to je sajt na hrvatskom. On također ima svoj blog i tu možete pronaći više vezano za ovu temu. Evo, posljednji blog post je besplatni korisnik i SFT franšizer. Tako da ovim putem najavljujem da ću sličnu stvar napraviti kao i na svom sajtu koji je na engleskom. Razmišljam dodati baš na homepage, dakle ovdje negdje u ovoj zoni. Imaju već često postavljena pitanja, ali razmišljam i da dodam najnovije blog postove. Još ću vidjeti, u slučaju da to bude isto rješenje kao i na ovom engleskom sajtu, obavijestit ću vas. Za sad ta opcija postoji samo na engleskom sajtu. Hvala.